ni wakura witu na ikuru na ni arokire guku hola omura arokana bathira bake haya ate tauga thimo ya ngiri thate ni maiya matimukenu wale makaiya ni maiya thimo wina namba yaku tuhure 0723 riu tuhure thimo yaku 024 ni muthemba uriku Nokia C31 thimo ya ngiri thate ni makuira aria mere macokie Pastor Ben. Tafadhali, kama ni wewe umechukua simu ya huyu mzee, na kuomba tafadhali mrejeshe, roho yake inaumia. Ate mwererehe aha kabade muna ngiri thano. Kama ni shida ulikuwa nao, niletee hiyo simu tafadhali. Tafadhali, anasema hata ili ya kupewa 5,000 urudishe simu yake. Wewe jua tu vile itanifikia. Reke tweterere yo kari gwetire ikarwa hau ona yoneka ni sawa although hapana, tusifanye hiyo tena, sawa sawa, tusiumize roho ya yule mwingine. Mudhuri etagwo, kampuni yake etagwo Cactus Properties. Ogethia haria Green Spot gorofa-ini iyo makoragwo hau na endagia migunda. Auga na kanua gake wewe ugire wahe Karangu ki ndauga atiriri muthenya wa muthe gwi Sunday ni undu wa maundu maria mothe Karangu akoretwo agika kuri wananchi a bururi uyu witu. Kampuni ya Cactus Properties ni tugumuhe broti imwe ya ciringi 200,000 kuria Girigiri. Twacendia 200,000 na kuo Juja ni 495. Obshito ihada Green Spot Towers 5th floor ni gutukora nuga mutu promote. Haya uthie Girigiri uno atuika wa gwito. Haya ukangana nganga jetaga mama ndi mama nganga nganga ne mukiria ngiri ukamba top wetagwo botop na kenekeria Karangu ngiri wetagwo murigiti ya Korino kare kora wanja ICM TV etagwo tumugocere Korino na kenyarehe ngiri ingi igire tungatiri a Karangu. Muthuri ucio Reverend Kemunyi ni arehe 2,000. Bishop wa Mwea muthuri wa Ndagwa woro ni arehe 2,000. Yo mutungatiri wa Karangu uria hunjagiria Karangu. Oyo Karangu athorwo kanitha ni maina wa ni macaria akineana kuri nake Reverend Blessed Brothers. Aya metagwo Blessed Brothers. Ukaya Blessed Brothers wiririo ya oyo ukababa wewe mbirie wewe ni mwa wabona leo hata thire gatika bishop hata kejera no gatika mu bishop na mari atatoguo Karangu meta na muthama Blessed Brothers ni makwe 55,000. Thank you. Karangu hata Tito Abethi nake ni arehe ngiri imwe. Muthuri endagia computers kana atigire endagia computers etagwo Kabira. Ugenda computers na CCTV wethe uyu nake ni ekirira Karangu 50,000. Kaya no kurathima manga icokia ithimo ya mundu uyu ma arakarite muthuri uyu ri no wakuma kure Nyandarua na aruga keki etagwo Dante Bakers. Nao Karangu nao mogayo gona-ini riaku nio maheana keki iria kurengwo haha mutike na nioka ino amukira nyamu amukira murigo. Thank you Dante Bakers, asante. Nani mwingine sitachukua pesa yake hapo ndio nirudishie kihenjo na kajimu na basi osiathi moithe mutioria uga 0718 668 220 668 220 0718 668 220. God bless you. Oya tago Reverend
Teacher Patrick authagia kuria Kirigiti na kanitha wa PAG na kenere 1000. Asante sana Reverend. Haya silo wake roge kihoreri na ando ni agoikeria matano. Wewe silo mundu mwega eni wewe itagwata siko mwenyihia aikia siyako siko mwenyihia aikia ngiri imwe ewe Naomi mwenyihia wa Joska Panak Hardware Panak Joska Hardware ngiri. Haya All Smiles acio mathondekaga andu magego acio ni aki ni atarani All Smiles go Daigua Smiles yoka All Smiles ti Baraka ni angi Baraka ni amagego. Haya All Smiles Therapy wira wao ni gutarana. Haya ati aya nio mandarire ngitigaga kurira ofi na kunywa kwaja kunywa ogerera kurira Dubai Karangu seriously alafu Karangu anyitete thimu na ndenda